voi na hian hun chep takara kan chief minister zom takin Mizoram Universal Healthcare Scheme thar min han launch sakdon ania voi na helai huna kan an til thi hi kan zawai hian kan van nei tak zet zet ni in ka fria ani program kan tan ma in kong tin reng min kai roi tu le kan har sat na min sut kian sak thin tu kan chief minister kan ngai sanga kan za kan choi moi ani ti en tir nan a ming mai in pangpar kha pek kan du a tu na hian khongai takina boi pui tu lo kal sela kan chief minister kan chief minister za om tak kan speaker home minister tele atho pui minister dangte tin advisor to chief minister finance te voina legislator local zong te media lama kan tho pui print and electronic ani emo media sang athok te le health department athok te sarkar officer kan som te he hol thu zong te he hun lomom takai hian kan lo lom tak meu chewani he kan minister voina kan healthcare scheme thar duan na konga hian kan chief minister blessing kan mu thaem ema anwaya kan minister zom tak hi ani hian kong tin renga min kai ruaya sak takin ma min lak sak a har satna kan to turang zong min sut kian sak thina chuwangin achunga po kan loma kan chief minister chunga kan lom em boka a sarkar pui chunga hian thinlung le ti tak zetin kan lom ani hun rei kan la thei lowanga hei assembly session kal lai ania recess lai kun all reilo te ya kan chief minister in hetiang rem chan na min siam sakhi achunga kan lom ngoi ani tuna kan universal healthcare scheme thar hi chuanin chung panni te chu kai kopin rem chan na zau zok huang zau zok ami pui a huama te po zau zok a en kol thei te po anat na ang zong po zau zokin tiang hian kan ron in val chhota a hei hi Mizoram historia melung poimo tak ani yang ti kan ringa voin theng theya kanom na chana chu finance laman ni emo planning laman ni emo DPNR ron ni emo khoya po he thule he subject ngai tu an hun sanga priority an pek thina wangin hetiang hian hun kan mang theita ania an dam lo ni khwa treatment an mu theina tura malak na ania chu iwen no pon ngai poimo le a kan fia tangin kan dam lo hian kan tak sa khoi molai te alo na kan dam lo ani mai the a mai ro chu tak sanat le dam lo nu mana dam do ina vakalta ila engtin nge ni ang sum kan har sa sia ti in kan sum le pai har sat na chuan na satakin min del rita chu chuan kan nat na kan tak sanat na po hi na satakin atizual thina ni July tak maya chu tuna kan universal healthcare scheme hian azuk address tura design ania chu adang lamna ani voina hian technology lama kan mason awangin tun lai khovela engkim mai digital khovela kanom to a online in engkim kan tia chuwangin he kan healthcare scheme thar po hianin engkim mai paper ziak nilova online digital zonga kalpuya asum hemi currency note manglova digital payment ti theina turte aron keng tel veka chu a unique na lai taka po kha ania engponita se voina hian kan chief minister zom takin
a chip chiar te le thil dang te chu ala soyanga he chairman's remark aka han soi du achu he healthcare scheme hi mi pui te ta na buat sai mi pui te ta ania chu wangin mi pui hi anei tu ania a target group apo mi pui te ania he healthcare scheme lo tlin na tura ta na sarkar department a thok tu zong te hi a lo tlin thei na tura mo phurna sang tak le lian tak nei kan nia dam lo mang ang te ta na biak nuam hoi hom in ngai tlomin mi nat na de mi din hun thret hiam chongin he na hi kan kalpui lo chuan thil tha kan tia chunga hian mi thin lung te hi kan liamin kan tina palang ti te arin theya chuwang chuan film khur tak le tai matakin helam boi pui tu sarkar na thok zong te po hi he huna hian kan hanin cha tel du boka tun meka kan healthcare society a lama ina minan fildanin dam lowinen kolna leiba hi nizan thleng khan vaibel che som pathum le achan ve ania amai ro chu kan chief minister finance changtu ni bok hian chu chungai poimo in priority pe in voina hian vaibel che som pali chung zong clear vek na tur chu finance department tin che kan in su don ani ti hi local khom te ma a kan soi tel du boka ti chuan he hun lutak he hun poimo taka in hun lutak senga local zong te thinlung takin kan welcome chewani ti chuan kan minister emo midang emo in hun an mangdon lova ti hian kan chief minister zom takin hun ala zoyanga anin tha atiangin min kalpui to tura ibei se yang in zawaya chunga kalome ale pu chairman le ka MLA puite kan official tele press meet kuna che pa kan ti zong nga ei healthcare scheme hi kan fruai to local masate le damdoi in te lu lo ti hai to thin tu ani mana khan kan han tran tir chau khan dam lo te bil damdoi in a bil tang vaibel cheli zet badral ani chu chuan lo thon na tam tak voi ni thlengin min siama chumin nuwa po bil hi rei tak pending ani thina bangin dam lo te an buai thina tin hospital te po poisa ahuna an mu lo chuan an tluk chiat pha lek thina chutiang hun chu kan lo paltlang to tuna kan puan tur healthcare scheme ero hi chu chutiang harsanna om to lo tura buat sai ani tin mitin ban phak tur ani abuat sai tu te an hale maya kan minister te atho puite tina bikin chief minister office atangin advisor to CM ku TBC at hote an ngai to na se ema engzan nge kan sen so hinga yang tian han chu ta kum nga kal ta chung vela damlo kan nei zat an han chu ta kan nei tamber kum chu covid lai khani chu kan nei tamper lai chu be chana mangin chu ai tam chu damlo nei tura anin chu ta ni tu na hian ti chuan a sen so engzan nge nga yang anti khan sen so tamber la ya kan sen so zat tur an chu chuaba ka enge mo zat an bel le bok ani che sual om reng lo turin na satakin anin buat sai ani ten chung song in buat sai na chu sarkar hian sum a harsana riat lok lo tok thut ta seng asum mu turte lo mu thei lo palta lau selang dam lo ten bil engtin nge lak theyang ti kha sulaya ta na ruaman na chu an la siam tel le ta zela
beng katrangin apung om lovin khatiang harsan kha alo om thut ani po a bil hi pek ani zarzar thene turin ruam man na siam ani le zela so wangin din mun sa thei ang pera po ding ilangin he scheme hi chu a thamwan ome lau thon tur om lovati in chu tiang chuan tu na hian an duanga tin namdo ina te kan lo vain en kolta a ni som thum chungin bil hi pek zia tura ruaman ani ni som thum chunga sarkarin bil a pek thailo chuan apung a omanga apung nen sarkar chuan arul don ani chu tiang thleng chuan in ruaman na tuna hian nei ani a ti chuan sarkar hospital zong zong le Empanel Hospital Mizoram chung le pon mi a hei man tur ani don ani chutiang ani theina tur chuan kan civil hospital te aniam beratanga ZMC thlengin upgrade ani vek dona he scheme atana kan mamo tur doctor nurse le grade 4 thlengin atul ang lak bel ani dona chutana poisa sen so tur po ruaman sa diamin tuna hian kan leya tuna tang hian session azo atang hian chu na chu thonghal mal tur ani dona tin apat time doctor te chhor angai ni point lo tam tok tak pe in kan chhor don ani tiang chuan kan sarkar hospital te po kan ICU te khatiang zong song tuna operational ni lo hi operational asiam vector ani dona mi puite tan sarkar damdo in chen fak om tak buat sai ani dona ni tin kan chairman ni soita kang khan tuna yan vaibel se som pathum le nuai somnga ba ala oma hi kan clear vek dona ba kan nei mia don lo ni tun financial year hian ti chuan tu na hian healthcare system chi thum kan nei a Mizoram sarkar in state healthcare scheme kan nei a ABPMJY aum boka sarkar na thokten a ran pain MR bill theina an nei boka chutianga system pathum chu tu na hian lom khom ani don ta a ti chuanin hemi atania sarkar masa in ADB loan lak ni se tin ruam man na akalpuya amaro chu ti fel thei alani lova he hi chu kalina lo kalanga ADB loan tel lo point he scheme hi kan kalpui thei don ti kan chianga kan in ring tok ani ti chuan ADB loan chu kalina kalanga alo min ve hun aum ni chuan kan lala thowang ti chuan tu na hianin in registration dan tura hian tun healthcare system kan nei la ya hian cheng nuai ni thleng in en kol theina atan cheng sang ni in register angaya tuna thar tura hi chuan cheng nuai nga thleng bil theina tur in register nan cheng sang ni le zanga angai dung dona cheng zanga in registration natur fee atowanga amar kan claim thei kha chu alet ayatam ani don ani ten avai hian cashless vek tur ani a poisa ipte a angai don lo poisa por angai don lo cashless veka kalpui tur ani a online veka kalpui tur ani bok don ani ti chuan hemi in registration ti nan hian sarkar na thokte ero chu ti ve angai don lova ti chuan in sarkar na thokpa ngai ba ka provisional employees tele MR kan hanti tele civil pensioners te a huap don ani ABPMJY ya chuan nuai nga chin lak thei ani a contribution angai lova
Sarkar na thokten ni ro chuan an page khela zirin thakata cheng zathuma tanga sangkhat zanga anda angai anga an lak theiza tur chu nuai nga ni lovin bituk om ve don lo ani provisional employees le MR te chuan tatin zatni an deposit ve thung anga nuai nga an la thei don ani tin pensioner te hian thakata cheng sang khat thoin kum khata nuai som pani chin an claim theyanga thakata cheng zanga tho chinin nuai nga an la thei don ani tin nan na tlang lon zual zong zong hi a huap kim deuh vek tura ruam man ani a nan na thlan bik som ni le pakwa om dona chung nan na thlan bik som ni le pakwa te a chuan damdawi in ava in admit kher ngai lovin OPD le day care banga anin engkol na kha abil thei don bok ani inzialu hun tur hi thlathum chung hon ani dona April ni khada tanga man tran tur nia wangin April May June thlathum chung hi inzialu hun ani anga chumin nuwa chuan thakhat grace period hon ani lenga chu tai ro chuan late fee atel to dona chu bak chu hon ani don to lo ni ole soi chip chiar don chuan soi chip chiar tur om nual anga ma ro chu chip chiarin kan lu khung lo wanga khati chin kha kan du tong mai anga nakina soi fiat rul dang te ala om le kan minister ten than ti le an la soi fiat ve anga heta ta na thok tu te song song thorim na song song chunga lom thu ka suya Mizoram mi pui te tan health care scheme hi tangkai taka kan mana akan dam lo ni kwa po poisa pai lo ngai lo thamuang taka dam doi ina kan lu thein turin pathian in mal som seng kan dua chutianga mi pui ten tangkai taka kan man thei tur chuan he Mizoram Universal Healthcare Scheme hi lom takin ka honge le kan chief minister zam tak chunga lom thu kan soye toy fel takin tuna kan healthcare scheme thar hon zia rang le ni phung aron sei chuaka a thale mai kan lom tak takani ole tuna chon program angin kan kalanga kan ti le tu ra chu press interaction anti maya chu chu media lama thok tu tenen kan chief minister zam tak hi interaction ten han nei don ania chu chu tuna chuan kan hun man le tur chu ni private hospital te a som po som an ni lo nin ka hria private hospital a hian bei seina kan nei to lo kan bei dong to tina niem nia zem na kemo kan private hospital te nen hian soi ho na kan nei to thina china ka soyang khan vaibel sali min barral sok to a anua reitak tak kan bil atang thin boka nang ni kan ring lo chu po ni lo kan hun lo ton to wang khan chuk chu ben thel ang deuh hian kan oma chu wang chuanin rin mai chu har sa kan ti a akal dan ngai te hian reimburse system te hian kal le ta ila min pek that thei zel chuan cashless te po hianin kanin zuam chho ve mai kan ringa tun mai hi chuanin kan ring zo lo chu ni e kan hun ton to wang khan an ti dewa amaro chu kan system hi kan an en hian an tan hlau thon tur om reng in kan hrelowa chu wang chuanin adua piang in ron in empanel theina huni kan hong dona ta chuan in empanel a piang tan ani mai empanel lo na na chu a huap don lo ti na ni chu in tu na hianin hospital private ho zong zong an in empanel lo vek ani lova in empanel po engamazat anom tho ani tuna hian empanel men tur hian kan hong chia amai ro chu empanel sa kan nei tewa Mizoram po na le Mizoram chim lama phei chuan lunglei le apia lama chuan in private hospital ko than hospital thengin
ke ni ne kan thok ho ve ka ke tu na thok ho lo chu ngam an tia an mani association tel ho kha an ni me ya chuanin pon lama hian Guwahati Kolkata Delhi Chennai mun sang sanga hianin tuna point an ron chang le sup supanga khang zong zong a kha chuan dam lo thia kan tir thei don ani chu voina kan eng lo tur hi kan launch hai April ni khata tanga man tur ani ta mo chu mi ma chuan kan nei fel vek manang tin ka soi bel du chu hei a guidelines hi maratong te chak matong te in kan ti veka a cover hi an lo shet tam theina turin enrollment hi hetianga ni china enrollment tur kan CMN a soi kha atamber enrollment petur kha chu kat war mang ho khan nia adang ho golden card mang ho kha data kan nei sa ani ta a sarkar na thokle pensioner data kan nei sa PE le MR kan nei sa a chumi bak zong a chau chu ni wang khan kumdanga po hian an tam lutuk lo thina tuna hen chanchin bumi te kan ngen ngoi na cheu chu atam the ang ber min lo puan zar saka atam the ang berin he kan healthcare scheme thar hi zom se kan dua the top min lo chwa pui turing kan som tak meu cheu ni kalai ka kan tui ni lokanga MLA te hi kan buai na chu kan bial mi te ahan dam lova ti chuan dam doi na chu ti za kan ba an tia minon pan ta thina healthcare scheme in ziak lut lovem ni kan tia ziak lut lo yan ti tlat zela nga tinge kan tia ram kan riak ten tia kan zin ten tia ama mo berber te hian in zia lu na chang an thelo fowani andam lo hunan har chau zela thum zin chu harvia wanga thum ram ria po chu harvia wang chu wang chuanin kan chanchin bumi ten ama mo tur te hi chu a hun sarkar na hona hian in zia lu ngei turin war thiang perin lo buan sak ulang ka dua a chan chuan handam lo a in chir lian ni le si thina an khongai thaka ka kha an riat thiam tok lo wang ani thina ni kha nichina khan kan CM khanin a khai khin na kharan siam to kat war nei ho chau kha registration ngai an ni ta a sa noi ni kan bil thelai khan cheng sang ni in anin registera sang ni tang khan sang ni kha zanga in kan han ti punga sang ni zanga lo ni ta a chuta chuan an bil thei thin let ai tam noi nga kha poisa pek mia ngai lo khan an ti vele thung don ta a an tan phuri ta ni lo nga tin mitam takin an soi khom na le suggestion min ron pek angin mishing kanin ang lawa poisa lak lu te nang lawa semi private kan om thei dan tur te private wa ta kan om thei dan tur te ron duang chuak ve ron ti a chumi zui chuan cheng sing khat premium pe ho khan private hospital a khoya pokal sela sarkar hospital a pokal sela private ward kha an entitled dona tin sanga in register ho khan semi private kha an entitled don bokani sarkar na to ka ro kha chu finance department in entitlement ati chuang zel khan an entitled lang ADB loan kha sarkar ma sa lo process to ne corpus fanata na dila niya ma se kan han sarkar ve nu khan health indicator sang kha an lo ti hlotling turan ti kha kan ti hlotling veka chu ti lai tak chon van duai thak takin sarkar lai puya khan in than hun alo ni tatat meya ti chuan in MCC ten han puana wang khan agreement kha kan sign man talawa sarkar thar inform ve le khan ka juk kala chief minister in finance minister juk muro tia ka juk kala chu ta chuan ani chuanin sarkar ma sathil ti ani wang hian a interest rate te alo danglam to a chu ba ka chuanin dollar exchange rate po alo danglam to a in poisa tura kan da than envelope hi chu a omrenga tin chu ba ka a component lo siam masaka hi sarkar masa hilaya ke mani mizoram sarkar masa te ne na an lo siam kha tidang lam ro min tileta chu kan tidang lam leta a man deuh khan kan zu the lut le to chu po chuan en to a kan hu nge chu kan ringa min ron pe kan ni kha chuan kan la thonga kai ni chuanin
amai ro chu khami tel lo po khan sarkarin budget a da ani ti kha ani asoi kha kan lom hle mai in zawai chung kan lom me